kasi usiyeriwe hi mufi mpahla liya se ku phikizana Xipuku va byele vana mu phikizana Xipuku mi kuma ko ku ri maphisa un'wana mufi a siya mpahla liya ene yin'wana a nge se yi mbala mi lava ku ya teka na khadi ro teka mpahla hi ku chatini hi ku chava yini mi kwatisiwa hi ku muti wa ka ximanimani loko hi za hi ya laha besto loko hi ku hi xavaxava kwalaha ka spa vo va tshama va va ka va pfuxa ditiroli lebyikulukumba masiku hinkwawo hina hi va hi khomi ximanjani lexiya xitsongo lexiya kasi swakudya leswi va vona ku va ka va pfuxa swe le projekteni a hi swa vona va byele hikuva hi swa vona swe le projekteni ko va ku vo rhumiwa n'hweti na n'hweti hi project ku va ya ku xaveni n'wi swa antswa ma khoma ximanjani vona ximanjani leyi ka vona a va khomi hi ku swakudya leswi swa swi hele projekteni va byele ngu swa project susani miehleketo ya mitshungu van'wana va pfuleriwa tivati ta timovha hina hi pfuleriwi mi za mi holova na papa ve le kaya ku n'wana va mi pfuleli rivati ra movha kasi rivati leriya rawa loko ri pfuriwa hi lowu wa n'wansati se ri kotiwa hi lowu wa n'wanuna se wo boheka ku hatla a chika a ya ri pfula hi ku wa ri tiva ku rawa ri nga ta wa ri boyila ri weku akerekeni ivi n'wini ku va pfulela na tivati kasi rivati rawa va byeleni ku rawa ro va kahle n'wi swa antswa hi ku ma swi kota ku ti pfulela hi n'wexe rivati mi vo munhu hambe mpahla ya yin'wana masiku hinkwawo mi lava ku phikizana na yena kasi u tirha ka edigas u advertise mpahla loko a chayisa wa tlherisa mpahla liya va byeleni ku a hi ya yena ya ka edigas a ku vi n'wina mani hanyani vutomi bya ku susa miehleketo ya ntshungu overcome a crowd mentality susani mi hlula miehleketo ya mitshungu loko mo endla sweswo mi ta hanya kahle Zakeye loko a yo va na xitetasi xa ku yena u fumini u na swilo u dyondzekini wa tiveka ni le tikweni wa hlonipheka a to va nga gonyangi kuwa ene ku ka nga gonyi kuwa a to va nga vonangi Yesu ene Yesu a to va nga nghenangi vo Zakeye a to va hundzini hlulani miehleketo ya mitshungu a hi sikeleni manenge ya hina